Салом дӯстони азизу меҳрубонам. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастед. ҳозир мо баромадем берун. Аллакай соат 5 шудагиай. Микаилҷон ай хоб хез. Шкамчаша сер кардам. Хостам ки берун бароем камтар ҳамихел прогулка кунем. ҳавоя дидам хонада гарм тофт. Берун баромадем. бовар кунед беҳад ҳаво хунук аст. Хостем камтарак ҳамин гирди хона прогулка кунем. аввал хостам ки хонада будем, вақти набуромадагӣ будем. ҳавоя намедонистам чӣ хел буд. Планам буд ки Микаилҷона детская площадка мебарам. ҳозир ки ҳаво хунук аз ваям гул гаштаму хостам ки аввал рафта магазин ядучи барои хона харид карда баъд ҳамин хел гашта хона биёем ки берун беҳад хунук аст. бовар кунед ин ҳаво моя фиреб мекардааст. вақти хонада буданда то на барои ай хона берун намефаҳмед. хулоса бо мо бошед дӯстони азизам. ҳозир мо меравем ҳамин магазини пеши хонада якта Виктория аст. ҳамонҷа даромада чизои дар кори мо мегираму бор рост хона мебиём. иншалло ягон рӯзи дигар баъд детская площадка мерем кати Микаил. духтаро ҳозир мо аз магазин омадем. хонада аллакай расидем қариб. ҳозир медароем. берун хунуки бад шуд. прогулка накардему рост рафтем магазин. обрат наомадем. ҳозир акнун хона медароем. мо аллакай берун омадем. хонадаем. чӣ хеле гуфтам ки якдучи дар кор аст барои хона. ҳавая мехарам мебиёям. ман асосан рафтагӣ будам барои анамин хели набор барои пухтани суши ё ин ки ролл. барои ҳамин асосан рафтам. гуфтам ки як тамтари харам. дар даруни ин ҳама чизаш ҳаст. як бор ҳамин хел мехари як тамтари коробкаша дигар Микаилам рай дастам гирифта расидест. як бор ҳамин хел набораша мехари дигар хеле харидан дар кор нест. ҳамн чизе ки тамом мешавад ҳаваяша мехари. асосан анаминаш дар кор аст. синовка барои печондани сушиё. дар дарунаш будааст рис, нори, имбир, васаби, сои соус, синовка, рисовый уксус, боз палочка будааст. дар даруни ҳамин қадар коробкаи набор. ин нархаш 495 рубл. чӣ хеле гуфтам як бор мехари дигар аз ин харидан дар кор нест. аз ҳама асосаш ҳамин ваяш бошад. ҳамин чӣ хеле ки мебинед синовка ном доштааст. ин барои печондани роллҳо анаминаш дар кор аст. ҳама инаш хонада шояд бошад, ҳаминаш набошад. барои ҳамина ман якта коробкаша харидам. ина намедонам ки отдельнаша мефурӯшанд ё ин ки не. баъд барои ҳамин чизе сир харидам барои суши тайёр кардан. бо ҳамин яку чизе ки дар кор буд хонада. ҳозир ман имрӯз суши мепазам. барои шумо нишон медиҳам. суши бо гӯшти мурғ тайёр мекунам. дӯстони азизам бо ман бошед. ба якҷоя якум бор суши тайёр мекунем. ман якум бор худам тайёр мекунам. як бор дар хонаи апам бо ҳамроҳи апам тайёр кардем. беҳад нағз омад. ин карат хостам ки худам харида тайёр кунам. кани чӣ хел меомада бошад. наям мекушаем. мебинем ки бо чӣ хеле ҳастанд, чӣ ҳаст дар дарунаш. бо як бор дигар кушода нишон медиҳам. шояд ба шумо маъқул бошад. роллу суши агар ки нағз бинед, марҳамат худатон дар хона метавонед ки домашний ролл тайёр кунед. духтарои намин ҳамаи ҳамон чизе ки дар даруни ҳаваи набор ҳаст. ана инаш ин набор ба ман маъқул нашуд. фикр кардам ки анамин сеткааш калони хушро аст. чӣ хеле ки мебинам нишон медиҳанд, тамошо мекунам. хеле сахтаки хушро намедонам ӯ мумкин ки отдельни харидагӣ бошанд. ҳаминаша ман фикр кардам дар даруни коробкаш ягон там хел нағз аст ки набинед чӣ хел майда ки тунука ки вай аст. хай ба фикрам ки мешудагист. я дубор мекунӣ ин ба фикрам ҷазир мешавад. боз дар дарунаш чӣ хеле ки гуфтам сир дорад. ин сои соусаш, рисовый уксус, ана ин ваяй чӣ буд ин нори будааст. ин палочкаҳош сои соус, ин бошад имбир. хел духтаро асосан ба ман анаминаш дар кор аст барои печондан. ош хонада ҳаст. рис ҳама вақт дубой намуд рисам мешавад тайёр кардан. ин норашам мефурӯшанд. анамиша не ки надонистам ки мефурӯхта бошанд магазинода худоша тоқа ё ин ки не.
برای میخریدم. خیلی گم نه دوستانی عزیزم، همینم به فکرم که نغز است. حاضر که پخته باز میبینیم. دخترها نمین سینوفکا رو میگیریم با پشیبای پلیونکا، همه جاش هم خیلی میپیچونیم، چون که وقتی او خودش توقع باشه ریس دوای همه جاش جزیر میشود، همه هر چی میشود این خیلی پیچونده نمیشود. وقتی خودش باید توقع بود چوکی بود و یا بالاش باید نمیخیل پشیبای پلیونکا کسی پیچونیم که همه جاش محکم باشد. من پیچوندم پشیبای پلیونکا کسی. دخترها حاضر من همه چیزا برای سوشی تیار کردم. در اینجا بادرینگ هم خیلی درازک میده کردم، همه چیز رو باید هم خیلی درازک میده کنی. در اینجا باز پامیدور گرفتم، خواستم که یک نمود با پامیدور هم تیار کنم. این گوشتای مرغ رو هم خیلی درازک مرینوت کردم، ژرید کردم. در اینجا باشد سمیتانا و ماینز است. من مگزین تواروژنی سیر یا اینکه سلیویچ سیر نیافتم، برای همین در اینجا سمیتانا قطعی ماینز یک جویا کردم. در اینجا باشد ریسی ما، در ریس انداختم اکسوس. وقتی که پخته شد اکسوس رو با شکر و نمک یک جویا کرده در ریس انداختم و همش آموخته کردم. اینجا در پلانشیت میکایل موندگی و مولتیک تماشا دارد. نبینین بودرینگ خورده همه جاش جزیر است. حاضر من اکنون آماده میکنم سوشی ما، با ما باشد و ببینید دوستان عزیز. دختران سوشی های مایم تیار شد. من طرز بریدنش سیامکن نکردم، از خاطرم برآمد. همین خیلی من همش بریدم، چه خیلی که خواستم همون خیلی آرا دادم. در اینجا فقط یک نمود است، پرست من بالاش هر خیلی بای کردم. اینش باشد در بالاش کمتر سیر هست. اینا در دخوفکه هم خیلی موندم، در دخوفکه که سیرش آب شود. حاضر منم خیلی تیار کردم. حاضر استوال نکریوت میکنم تا آمدنی شورم. یکم برده همین قدر تونستم. انشالله که دیگراش شاید که دیگر وقتی که تیار کنم شاید که نقصتر و خوبتر بیایم. اگر که با شما محبوب شده باشد، پسند اومده باشد، شما هم میتوانید به خانه خودتان همین خیلی سوشی های خانگی تیار کنید.
Иншалло ки ягон рӯз боз ягон намуди дигар тарзи тайёр кардани суширо нишон медиҳам.